Moilanda pona ya pungho awang na chai temna. Tinyi bu awang ba news me taman moilan na chai na singo bu minyi bu. India Lok Sabha election result ngai puman Nagaland me. Congress candidate S Sapong Meren Chamber I ngai bu hatau ngaulan chai temna. Ane Chief Minister Nefrelu Ekaye S Sapong Meren Chamber Congress candidate I the congratulations phabu hatau ngau o chainang. Tokhay Nagaland ali yang sonbu MP Tuman by Sabong Meren Chamber Ea MP acha se Konyak kadalanta hatau sengyalak chingne hatau ngau awang na chai dem. Ona yelak pa mani pu resor ngai pu ma chamloi mo pata bu hatau nginang sa tining bu wanga korma ma awi ba pailak hatau cheng ma yo nga nang nei bu ane chude sang bu taman moilan ngonang tokhay tini he singlang ngonang BJP chonla khaya Congress chonla kai hatau government India government chonlak cheng ma ane pailak cheng ma hatau tini he singlang ngonang hatau da yaban Taiwan da Nedes Koma hai Chandra Babu emni hai decision langlak ngonangi emni muni India alliance pai om bonebang ma India alliance pailak ane BJP lam pai om bonema BJP lan pailak do cheng ma India alliance lana Nedes Kumar ida deputy prime minister phalak se ofone meng bu ngawla no China tokhe Konyak kadalan tuman moilane kawang mongbu government pailak chengne ane kawang mongbu prime minister lelak chengne tuman moilane kawang ba de yupu matana o se hatau ngo chaidam tokhe tini bu news adom malak na jaibu laibu moilan asai de kawang moiman pa